pick up when me set it, you have it pick up. So when me Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mebe TV gwiraga haha no mucie wiigwe wi mucie riu Karen Nyamo ni agicokaniririe a Kenya hamwe wega ikumana na dance ire rakirerekana challenge ya rwimbo rwiho ruretwo Picket rwa mwiretu wiho arakeyumiriria rwimbo rwagithio wega muno rwikitwo challenge ni andu aingi muno nake Karen Nyamo arakiona hihi ni wega onake ndagagitigirirwo na thutha haria agiukire video no ina ndagika cigana na tu ndikirekerio kahinda karaihu haria giokioneka challenge ino ile yagituika ngina ni ya gupostwo haria ni page nene muno Kenya yukenya ta Nairobi Gossip Club aria maragishangiria murumo ni madu handu haria ni mama tondu ukiona ke dance ni wakiona ke dance wega pio tondu Karen Nyamo haguthaka nake nagithakarite nakio kigaga ki rathimo tondu haria nagipendeza muno ntona mao ni madu ni maigi muno toria guguthomea tona ta Kenya Prince auga kifua ina dance poa kuliko mwenyewe agitheka haria hena Jimo akauga atiriri mna hate na meiva kuliko mademu wenyu hauti yate hena shidi akauga atiriri kuna tampon itanguka une hate nake hena DJ akauga hizo makontena za maziwa ndugu zangu agi na comment muno positive todo hatu na hate ni muno tona ta Dena akauga hapa nayo hata kama wewe ni Samido ungeondokea wapenda music akauga atiriri what happened to our country though akiulia haria dikira kimaanisha atia akauga haria she's dancing carefully tonake no mutongoria hena mesheke akauga atiriri lakini huyu hukua keki si ati nini amependeza kuruka hena iTunes akauga huyu mkoro hukua keki si ati nini aigine amagipongeza Karen Nyamo na dance challenge yake hihi wanu wakuni ule kona video no comment hano tukawa gushare Miaki na Mebe TV.